kahin Google Classroom kaling changkha kan zo lai I kahin ka zon te me ahin tang man thola hin I kan classroom hin tin lu kho zo dong se asilo le phone ka zon ti kali tap tar ko ni tial dong amo kan Google Classroom ti le ka zon kan me zon kan alu ning kai lo thiam ko nangman non mi email kan na lut lai classy junior classy kan ta chuna ka man la ko lai kam he lai kain post mi kha zau ko se chun to ding mi quiz to ding mi ka zong ko he sel ka zong thiam he upcoming a hen mo chun sel he kam me ko lai kain ba ka zong click ka chun ka hen ka zong ke amhan mi answer ka team la te kan team ko kan ka hen adila parani kan team ko kan submit kan to te la ikan ta sunna ka team na kan pa su ajin ka hen clear form ta adila ngai pet tham vela bro ram tong team than how vel than la bro ajin na team mi kan ke pa su na ti ajin ka hen clear form hin mo me ko team se lo la answer ka man ba ko chang na ti ajin ka submit ta maka computer mo Google Classroom mi quiz to mi ka to ning chang se ke phone ni to dan chu ka hin Google Classroom ka App Store download ko kan ka hin Google Play Store zong mo download kan Google Classroom kan ka lai phone na chun non mi te kan man lai okay kan ni ka zon te ni kal than lai to li mi kha ka zon hin la mi la than la mi than lai ta khan ka people kha na to di khan clear form zong thiam ko computer mo to hello ko si na to di khan submit ni ko submit ni me tham ka na me ko cha ti ko chang